Ninataka tuzungumze kuhusu kipimo cha Mungu. Ndashaka twige kuvyerekeranye ibipimo vy'Imana cyangwa umunzane w'Imana. Na tunasoma Yohana 6. Reka dusome muri Yohana 6 kwa mstari wa 5 ku murongo wa 5 mpaka 6. kugeza kuri 6. Kurasa ni 110. Dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 6 ku murongo wa 5. Yesu yunamuye amaso abona ishengero ryinshi riza kuri we. Abaza Filipo ati, tugurira hehe imitsima ngo bajye bose? Icyatumye avuga atyo kwari ukumugeza, kuko ubwiwe yarazi icagira kore. Bwana sifiwe sana. Amen. Anaturudilia tena kwa Kirundi, asome tena. Reka dusubiremwo. Zaidi sana nataka pale ambapo anasema alikuwa anawapima sababu yeye alikuwa anajua atafanya nini. Yesu yunamuye amaso abona ishengero ryinshi riza kuri we. Abaza Filipo ati, tugurira hehe imitsima ngo bajye bose? Icyatumye avuga atyo kwari ukumugeza, kuko ubwiwe yarazi icagira kore. Bwana sifiwe sana. Amen. Hii ni kipimo ambacho Yesu alikuwa anakitumia. Uwo numunzani Yesu yakoresha. Nataka tuzungumze kwa vipimo 8. Shaka tuvugane ku minzane 8. Na hivyo vipimo vinapima Mkristo. Kandi iyo minzane ipima Mkristo ili ijulikane kweli kwamba unasimama vizuri au la. Kugira ngo bimenyekane neza ko uhagaze neza cyangwa kudahagaze. Na Yesu alipoona makutano wamekuwa wengi, Yesu amaze kubona ikoraniro babaye benshi, na akajifikiria, aribaza, akasema lazima hao watu watakula. Ati uko biri kose abantu bategetswe gufungura. Lakini ninajua nitamultiplier samaki na mikate. Ariko yarazi neza yuko agiye kugwiza imikate n'ifi. Ila tena ariko kandi acha nimpime Filipo. Ati reka ndamupime Filipo, niangalie kwamba level yake ya wokovu inafika wapi. Ati reka ndamushire ku munzani ndaba ukwizera kwiwe cyangwa agakize kiwe kagera. Sababu gani? Kubera iki? Sababu Yesu alikaa na wanafunzi wake. Kuko Yesu yabanye n'abigisha biwe. Wamoja walikuwa wanamwambia ati tunakupenda. Bamwe bamubwira ngo turagukunda. Wengine wanamwambia tunakujali. Abandi bamubwira ati turakwitayeho. Wengine wanamwambia tuko karibu na wewe. Abandi nabo ati turi hafi yawe. Lakini Yesu hiyo maneno haijamshitua. Ariko Yesu ayo majambo ntiyamukanga Yesu analeta tu kipimo. Yesu azana umunzani ili apate kujua unasimama wapi. kugira ngo ashobore kumenya aho uhagaze. Bwana Yesu analeta kipimo. Yesu azana umunzani ili angalie utasema nini. kugira ngo arabe icyo uvuga. Bwana Yesu analeta kipimo. Yesu azana umunzani ili angalie utazungumza nini au utafanya nini. kugira ngo arabe icyo uvuga cyangwa icyo ukora. Kwa sababu kuko Bwana hajachituliwa na hii maneno ambayo watu wanasema mbele ya wengine. Imana nikangwa nayo majambo tubwira abandi. Huko kwa kanisa kila mtu ni mpole. Aha kwishengera abantu bose baritonda barakijijwe. Lakini kipimo kikikuja nyumbani, ariko umunzani ushitse muhira, kipimo kikikuja kwa kazi yako, umunzani ushitse ku kazi wawe, kipimo kikija sijui kwa shule lako, umunzani uje ku ishuri wanyu, kipimo kikija kwa ministry yako, umunzani uje muri ministeri yawe, hapo ndio itajulikana kwamba umepimwa na umeenea au la. Aho rero niho bizomenyekana ko wapimwe kandi kukwiye cyangwa kudakwiye. Unajua wakati unaenda kwa duka, urazi ugiye mu botike, wanakuwa na vipimo, si ndio? Bagira ibipimo. Wanaweka hapa kilo 1, bashira ngahe kilo kimwe, alafu wanaangalia kwamba inaenea au haijaenea. bakaraba inore ko bikwiye cyangwa ko bidakwiye. Na Bwana na vipimo vyake anaviweka hapa. Ni Imana rero ifise umunzani wayo. Inaangalia kwamba unaenea au la. Ishira ngaha kugira ngo irabe kukwiye cyangwa kutarakwira. Bwana sifiwe sana. Amen. Vipimo ambavyo nataka zungumza ni vipimo vya Mungu ambavyo ni vipimo 8. Ndashaka tuvugane rero kuvyerekeranya iminzane, ni minzane y'Imana, iminzane 8. Kipimo cha kwanza niliwahi zungumza, umunzani wa mbere nigeze kuvuga, inaitwa pesa. Witwa amafaranga. Wewe ni nani mbele ya pesa? Wewe urinde imbere y'amafaranga. Je, ukiona pesa si unashituka? Mbegi ubanye amafaranga uvyifatanwa gute? Ukanguka. Wakikuita njoo uchukue pesa, mbegi yo baguhamagara bati ngutora amahera, na wanakuita siku ya repetition ya kwaya, bakaguhamagara umunsi wa repetition ya chorale, unafanyaje? Uvyifatanwa gute? Wanakuita, baraguhamagara, wanakwambia njoo nikulipe pesa yako saa 8,
bakaguhamagara ati ngo ndakuriye amafaranga yawe saa 8. Na hiyo saa 8 ndio ulikuwa na program ya kwenda kwa maombi. Kandi yo saa 8 rero wari ufite program ya kuja mu masengesho. Mbele ya pesa uko nani wewe? Mbega imbere y'amafaranga urinde wewe. Wakati mnaokota pesa mkiwa wawili. Iyo mutoye amafaranga muri babiri. Uko nani wewe wakati huo? Mbega wewe uvyifatamwe gute muri uwo mwanya? Niliwaambia jamaa moja tuliyookota pesa tukiwa wawili. Na babwiye umutipe umwe twatoye amafaranga turi babiri. Akaniambia Jack, samahani tusigawe hii pesa. Atambia ati Jack, ndagusevye mbabare ntitugabura ya mahera. Sababu hii pesa nilikuwa na mpango nayo. Ati kuko ya mafaranga vile naenda yafite umugambi. Nikajua huyu ni nani mbele ya pesa. Ubwo nyine naciye menya nti uwo muntu ni indi mbere y'amafaranga. Bwana asifiwe sana. Amen. Mbele ya pesa, imbere y'amafaranga, isipokuwa mtu ambaye amesimama vizuri kiroho, nutaba umuntu ahagaze neza mu mwemu, pesa inaweza kutoa ndani ya wokovu. Amafaranga ashobora kugukura mu gakiza. Wanaweza kulipa pesa uwe shahidi wa uongo na unakubali. Barashobora rero kuguha amafaranga kugira ngo ushobore kwemeza ububeshi ariko ukavyemera. Sababu ya pesa, kubera amafaranga, unaweza kumuuza ndugu yako. Urashobora kumugurisha mugenzawe. Ukimuuliza Yuda iko hapa. Yuda haiko hapa Iskarioti. Ugerageje kumubaza Yuda mbega Iskarioti ari ngaho. Si alimuuza Yesu sababu ya pesa vichele vichache tu hivi. Ntiyamugurishije Yesu kubwo dufaranga duke cyane. Imagine. Pesa. Amafaranga. Wewe ni nani mbele ya? Wewe urinde imbere ya mafaranga. Wakati wanakuambia pesa nyingi, iyo bakubariye amafaranga menshi, ila hiyo kazi utafanya kazi na dimanche, ariko bakakubwira ati uzokora kazi no kuwa Mungu. Wanakuambia kuna shida utaservire na pombe, hakuna shida hiyo. Bakubwira ati ntangorane uzoserva n'inzoga ni kuri kibazo. Kuna utakunywa ni kuservire tu. Tisukuzinywa no guserva gusa. Lakini tutakulipa milioni 6 kwa mwezi. Ati muga tuzokuri milioni 6 ku kwezi. Wewe ni nani? Wewe uzofifatamwe gute? Kuservire pombe tu hautaikunywa, umeokoka kama. Udashaka kuzinywa na dimanche hautaingia, utakuna ingia tu jeudi special. Ati na dimanche ntuzoruja gusenga, uzorusenga gusa jeudi special. Lakini 6 millions par mois. Atariko imilioni 6 ku kwezi. Wewe ni nani mbele ya hiyo 6 millions? Wewe urinde mbele hizo milioni 6? Bwana saidie. Naona hii swali inakuwa ngumu kwako. Ndabona iki kibazo kirakomeye yawe. Lakini jibu moyo wako peke yako. Ariko ishura umutima wawe. Kipimo cha pili. Umunzani wa kabiri rero. Kipimo kinaitwa usharati. Icho gipimo rero uwo munzani witwa ubusambanyi. Mbele ya usharati wewe ni nani? Imbere y'ubusambanyi wewe urinde. Tunaongea usharati. Turiko tuvuga ubusambanyi. Wewe unasema mimi niko strong, niko nguvu kabisa, mambo ya kuzini siwezi. Uvuga uti ndakomeje ubushura shuzi sinjamo. Lakini unamtamani mke wa mwenzio. Ariko uramwifuza umugore wa mugenzawe. Unamtamani yule binti fulani. Urifuza umwigeme kanaka. Unamtamani yule baba fulani. Urifuza umugabo kanaka. Unamtamani yule sijui mama fulani. Urifuza wa mu mama kanaka. Au kijana fulani. Cyangwa umusore kanaka. Mbele ya zina. Imbere y'ubusambanyi. Wanakuambia sasa hivi usipokubali kutenda dhambi kama hii, bakakubwira ati nutemera gukora icyaha nkiki. Na kwanza hawayisemi kwamba ni dhambi, wanasema tuonane tu kidogo kule kwa chumba. Noneho ntibavyemera ko ari icyaha, kubwira ati tuonane gatoyi hariya mu chumba. Halafu utapata kazi, wewe ndio utakuwa manager wa hii. Hamuzochironka kazi, uzoshuba manager wa hii company. Wewe ni nani? Wewe urinde. Mwingine anakuambia tutangoja kuzini. Unda kubwira ati ntiturinda kuryamana gusambana. Tu kwa chumba alafu tufanye vitu vingine ambavyo si kuzini sana. Ati turaje gusa mu chumba dukora ibindi bintu hatari gusambana. Sababu unaogopa ukimwi. Ati kwera kutinya sida. Naogopa usibebe mimba. Kandi utinya ntutwarinda. Lakini tufanya vitu vingine tu. Ati turakora ibindi nyene. Wewe ni nani? Wewe urinde. Wewe ni nani mbele ya usharati? Wewe urinde imbere y'ubusambanyi. Sababu yule baba amekuitikia kazi au pesa, umebadilika mpaka unamwacha mume wako. Kubera ko wa mugabo yakwemereye amafaranga cyangwa akazi, urahindutse nyene uramuhindutse umugabo wawe. Je, uko nani mbele ya usharati? Mbega urinde imbere y'ubusambanyi. Wakati wanakuambia tukizini tu nitakupa visa ya kwenda Amerika. Bakubwiye ati dusambanye gusa cyanda guha visa yo kuja muri Amerika. Wewe leo umeokoka. Wewe uno munsi urakijijwe. Sababu hujapata majaribu ya zina. Kubera kutarigera uhura n'igeragezwa ry'ubusambanyi. Lakini wakufungania mchumba kimoja na wanawake 5 wakiwa uchi. Reka bakugaranire yo mucuma n'abigeme 5 batambaye bari gusa. Wewe utasema bora niko na namba ya pastor, nitampigia ni muombe msamaha. Wewe uvuga ati kazi mafise nimero ya pastor biheze nca ndamutelefona ndamusaba imbabazi. Bwana tusaidie sana. Imani dufashe sana. Wewe leo umeokoka. Wewe uno munsi urakijijwe. Sababu haujakamata safari wewe na mwanamume.
kubera ko utarigera ufata urugendo wewe n'umusore au bwana wa watu cyangwa umugabo w'abandi alafu mfanye safari ya miezi 3 mkiwa kwa treni au kwa gari au sijui wapi ngo mufate urugendo rw'amezi 3 muri mu muduga cyangwa muri train alafu mjikute kwa hoteli mkiwa wawili peke yenu ama mwisange ku hoteli muri babiri gusa. Wewe ni nani? Wewe urinde? Jamaa moja umutipu umwe alikuwa anamchumbia binti mwingine hapa Bujumbura. Yari ko araresha umwige mu mwanya ni Bujumbura. Yule kijana alikuwa ni wa Kigali. Uwo musore yari uwi Kigali. Sasa siku moja yule kijana akiwa Kigali, rero umunsi umwe uwo musore ari Kigali, sasa sijui nuko anatembea kwa barabara amewasha mataa ya gari, ariko agenda mu ibarabara yo yakije amatara y'umuduga, akuja kumuona mchumba wake anajua yuko Bujumbura. Aza kubona yo mufiance wiwe kandi azi neza ko ari Bujumbura, iko na mume mwingine ari kumwe n'undi mugabo, wanakata wanaendelea bakase babandanije, naye akawafuatisha gari, arabakurikira rero. wao hawajali, anajua yeye anajua mchumba wake, si anajua niko Bujumbura. Wewe rero ntabwo bayari afise razati mufiance wanje Bujumbura, lakini kumbe ariko Bwana amefanya yake ili yule binti akamatike. Imani ikora ivyayo kugira ngo uje mwige mafatwe. Yule kijana alilia anasema kweli ni macho yangu au si? Wa musore rero yararize aravuga ati aya n'amaso yanje ariko arabibona canke. Akakuja na waona wanaingia mpaka hoteli. Aza babona yo binje mu hoteli. Wewe ni nani mbele ya usharati? Wewe uri indi mbere y'ubusambanye. Kipimo cha uzinifu. Umunzane ubusambanye. Katika uzinifu wewe ni nani? Mu busambanyi wewe uri inde. Kipimo kimekuja. Umunzani waje. Mbele ya uzinifu wewe ni nani? Imbere y'ubusambanyi wewe uri inde. 3. Ica gatatu. Cheo. Icyubahiro. Cheo. Icyubahiro. Cheo ivyubahiro. Ikiwa utaona watu wanauana leo, nimba uzobona abantu bicana no musi, usifikirie ni kitu kingine. Nibibaze ngo nibindi. Kwanza si hata pesa. Sina mahera. Sababu pesa kuko mahera utakuja kuta hata wale wanauana kwa nchi wana pesa. Kuko nabaja bicana mu bihugu bafisa mahera. Sababu zile bunduki wananunua ni pesa. Kuko zijya nkoba zigura amafaranga. Lakini ni cheo. Ariko ni cyubahiro. Wewe ni nani mbele ya cheo? Wewe urinde imbere y'icubahiro. Kwa kazi yako umefukuzisha watu wengi ili wewe ubaki na cheo. Ku kazi wawe warirukanishije abantu benshi kugira ngo uronke icubahiro. Kwa kanisa lako umevuruga mambo mingi ili ubaki na mwishengero ryawe warononye ibintu kugira ngo uronke icubahiro. Nyumbani kwenu umeharibu mambo mingi ili upate muhiri wawe warononye ibintu byinshi kugira ngo uronke icubahiro. Mbele ya kipimo cha cheo wewe ni nani? Imbere y'umunzani w'icubahiro wewe urinde. Mtu ambaye unajua wewe unamzidi mamlaka, umuntu wiyumvira yuko umusumba icubahiro, wakati akukwambia ndabugize nyakubahwa, iyo atakubwiye ndabugize nyakubahwa, siku hiyo inakuwa ni kelele. Uwo munsi ni ngorane. Uongo kweli? Sivyo none? Wakati mtu akukusalimia na mikono yote mbili na heshima, iyo umuntu atakuramukije n'amaboko abiri ngo akubahe, siku hiyo si fujo hiyo? Uwo munsi si ngorane. Cheo wewe ni nani mbele ya cheo? Icubahiro wewe urinde imbere y'icubahiro. Wakati wanainua mtu ambaye uko naye alafu wao wanakubakiza chini, unajishika namna gani? Iyo badugije umuntu mwangana we bakakugumiza hahandi nyene cyane bakakumanura wivyifatamwe gute? Imagine mko na masomo moja, ni wibaze munganya mashure, alafu huyu wanamteua kuwa director wa kitu, ubu bakamugira directeur w'ikintu, alafu wao wanakuacha kwa ile niveau ya chini, wewe bakakugumiza hahandi nyene. Wewe unafanyaje? Mbega uhora ucukori? Je, haujatunga mambo ya uongo ili yule director ashushwe ili muri uwo mwanya rero usanga batanguye kuvuga amajambo y'ububeshi kugira ngo wa mu directeur amanugwe na uduze? Je, haujafanya mambo ya manyanga ndani ya kazi ili yule ashushwe afu wewe upandishwe? Mbega ubwo nukora amanyanga kugira ngo wa hunda amanugwe na uduzwe? Je, haujawahi kuzingizia mtu ili wewe uinuliwe? Mbega nurigera ubeshera umuntu kugira ngo uduzwe? Nyenyekea mbele za Bwana, ni wicishe bugufi imbere y'Imana, na Bwana atakuinua. hama Imana nayo izokuduza. Anyenyekeaye atapandishwa, uwicisha bugufi azoduzwa, na ajipandishaye atashushwa. uwishira hejuru nawe azomanurwa. Wewe uko nani mbele ya cheo? Wewe urinde imbere y'ivyubahiro. Wakati wanakuambia atakufanya chef de service, iyo bakubwiye bakugira chef de service, hautoi mpaka na rushwa ili uangalie kama utakuwa juu kidogo. Mbega nturutanga igiturire kugira ngo urabe ko bakuduza gatoyi? Wewe ni nani mbele ya cheo? Wewe urinde imbere y'ivyubahiro. Wakati watu hawakuheshimu sana kama jinsi ulivyotaka, unakwamataje? Iyo abantu batakubashe nk'uko wabishaka, uhora uvyifatamwe gute?
Bwana usaidie sana. Imana idufashe cyane. Hiyo kipimo sija kuambia wangalilishe kwa fulani. Iyo munzani rero sindakubwiye ngo urabishe kwa naka. Nataka wangalilishe kwako. Ni urabishi wawe. Kwa kipimo mwenyewe ndio unajua sasa na level gani katika hali ya kiroho. Ni wishira ku munzani kuko niwe wiyizi utubungeze ngaha mu mwemo. Wakati kuna kuwa cheo, iyo haje cyubahiro kwa nyumba, mu nzu, kwa kazi, kukazi, kwa kanisa, mwishengero, kwa kata yako, muri quartier wanyu, kwa nchi yako, mu gihugu wanyu, unafanya nini? Ukora iki? Je, unazungumza nini? Mbega uvuga iki? Je, unaongeaje? Mbega uvuga gute? Hali yako inakuaje? Mbega umera gute? Wakati kuna kuwa kitu kinaitwa cheo, iyo haje ibintu vy'ivyubahiro, je wasi unajikamata kama mtu ambaye hajamjua Yesu? Mbega ubwo wewe niwifata nk'umuntu ataramenya Yesu? Wakati umeinuliwa, iyo dugijwe rero, je si unaponda watu wengine ambao wako chini? Mbega nuho ruhonyora abantu bari hasi? Wewe uko nani mbele ya cheo? Wewe urinde imbere y'icubahiro. Kipimo kimekuja, umunzani waje, upande huu ameweka cheo, aha bashizeho icubahiro, halafu na wewe wakakutia hapa, nawe bagushira aha, halafu wewe unajishika namna gani? Mbega uvyifatamwe gute? Bwana usaidie sana. Amen. Mbele ya kifo, imbere y'urupfu, wewe ni nani? wewe urinde. Mbele ya kifo, wewe ni nani? Imbere y'urupfu, wewe urinde. Tulimba wote ntabwo, twese twaririmbye ntabwo, ila kukipigwa risasi moja tu, ariko havugijwe isasi rimwe gusa. Najua kuna watu hawajui kuruka, ndazi hari abantu batazi gusimba, akina tumai hapo mtaparuka hapo, ariko ndazi ko ngaha twese twohasimba. Najua dirisha hii mtaweza pita, ndazi hamwe idirisha benshi bohaca. Niliwaambia story ya pastor moja, narigeze kubabwira inkuru y'umupastor umwe, alitaka kupima Wakristo mbele ya kifo. yashaka gupima abakristo biwe imbere y'urupfu, akaita wanajeshi, ahamagara abasirikare, ilikuwa ni wakati wa vita, hari mu gihe cy'intambara, akawaambia mje, arababwira ati nimuze nisaidie mumfashe tupime Wakristo, kugira ngo dushobore gupima abakristo, tujue nani ambaye anasimama vizuri, turabe ninda ahagaze neza na nani hajasimama vizuri, kandi ninda adahagaze neza. Halafu wale wanajeshi wakaingia kwa kanisa siku hiyo, baba sirikare barinjira mu ishengero, wakaleta bunduki, bazana inkoho, wakasema sisi hatumkubali huyo Yesu wenu. baravuga ati twe nitumwemere uwo Yesu wanyu. Mtu ambaye anakubali Yesu Kristo, umuntu yemera Yesu Kristo na anaitika kufa na Kristo, kandi yemera gufa na Kristo, aweke mkono juu tumpige masasi, ashire ukuboko hejuru tumurase. Swali ngumu, ikibazo gikomeye. Sasa pastor sababu yeye alijua deal, pastor yakora ko yarazi dili, akaweka mkono juu, acha dudu kuboko, na wengine wa Kristo wachache wakaweka mikono juu, n'abandi bakristo bakeyi baraduza. Halafu akasema sasa baravuga bati rero acha twende kwa mstari au kwa msururu, twende tunapeleka moja moja, tireka tugende ku murongo dutwara umwe, tunaanzia pastor, tiduhereye kuri pastor, tunampeleka nje, bamutwara hanze. Halafu wakapiga risasi juu, bacha barasa hejuru, halafu akamwambia atafika napiga kelele aseme nakufa, bacha ambia ati uchuko menduru vuga ati ndafuye, wakapiga risasi pa, bacha barasa hejuru pa pa pa, akasema nakufa, atavuga ndafuye. Halafu akarudi kwa kanisa, bacha bagaruka mu ishengero, wakasema kuna wengine hapa walikuwa aliweka mkono juu, hari abandi bari badugije amaboko ngaha, wako wapi? Tibari hehe? Kila mmoja alianza kujitetea, umwe wese yatanguye kwisigura. Unaona mimi niko na deni bado sijalipa, aturabona je afite deni ntarariha, nikikufa leo unaona nitaweza enda motoni sababu sijalipa deni, ati mfuye no munsi no havaje mu muriro kubera deni ntarariha. Mwingine unaona kuna kadhambi nilikuwa niko nako, undi nawe ati hari akaha nari mfise, sasa ningetubu kwa pastor, sasa pastor amekufa, sasa unaona siwezi na mimi, aturumva na nihanye kwa pastor, aturabona ye pastor nawe arafuye. Mwingine ningali na watoto wangali wadogo, undi nawe ati mfise abana bakiri bato, sioni mama yao hawaziweza kuwalea ipeke yake, ati kuri mama wao ntiyo shobora kubarira. Mwingine mama ati mimi nikikufa, undi mudamu ati je mfuye, mume wangu alikuwa anapenda binti fulani, ataweza oa binti fulani. Hapana, ati umugabo wanje arakunda umwigeme kanaka yoca mutwara. Sababu zikawa nyingi, ivyitwazo bica byinshi, lakini si hizo sababu, ariko ivyo vyitwazo yaye. Wewe ni nani mbele ya kifo? Wewe urinde imbere y'urupfu. Wanakuambia kubali Yesu au kubali kifo, bakubwira temera Yesu canke wemere gufa, utakubali nini? uzohitamwe iki wewe? Bwana akubariki. Amen. Acha sijui kuna wanajeshi hapa wande wavae teni afu akuje tu, harabasoda ngaha bagenda bakambara teni hama bakagaruka, tupime tufanye hiyo tuangalie, hama dupime dukora ivyo turabe.
wewe ni nani mbele ya kifo? wewe urinde imbere y'urupfu. Nampenda jamaa moja anaitwa Paulo. Ndakunda Paulo. Huyo Paulo, Wa Paulo rero walikuja manabii. haraja abavugishwa. Tena wanabii wa ukweli. Kandi abavugishwa bukuri. Kalikuwa ni kabinti kamoja hivi kana tabiri moja mbaya sana. Kara kigeme gutya anye kavugishwa neza cyane. Kakakuja akachukua mkaba wa Paulo. Karaza gatora umusentiro wa Paulo. Kakajifunga. Karawifunga ko. Kakasema namna hivi jinsi ninavyofungwa. Karamubwira ati ukufunze. Ndivyo jinsi Paulo atakavyopigwa na kufungwa atakapofika Yerusalemu kueneza injili. Atukuniko Paulo azokubitwa yongera afungwa imigozi niyaje Yerusalemu kuvuga ubutumwa bwiza. Paulo alicheka. Paulo aratwenga. Akamwambia roho wa Mungu. Abwira mwe mu w'Imana. Akamwambia please. Ambwira ndagusavye. Si kupigwa tu. Sugukubitwa gusa. Si kufungwa tu. Sugufungwa gusa. Hata kufa niko ready kwa ajili ya Yesu Kristo. Kufa nditeguye kubwa Yesu Kristo. Paulo alikwenda mpaka Jerusalem. Paulo yaragiye kugeza Yerusalemu. Kueneza injili. Agenda kuvuga ubutumwa Na bwiza. kweli alipigwa. Kandi vyukuri yarakubiswe. Na kweli aliteswa. Kandi yaramerewe nabi. Na akasema kwa ajili ya Yesu. Ariko aravuga ati kubwa Yesu niko ready kufa. Nditeguye gupfa. Wewe ni nani mbele ya kifo? Imbere y'urupfu. Wewe ni nani mbele ya kifo? Wewe urinde imbere y'urupfu. Niliwahi sikia habari ya baba moja huko Maroko. Narigeze kumva inkuru y'umugabo umwe muri Maroke. Alibisha na Waislamu. Yahaririye n'Abayisilamu. Alafu akamwambia kama unaamini Yesu anaponya. Bamubwira ati nimba wizera ko Yesu akiza, chukua hii sumu ikunywe, hakiririshano urinywe, kama hautakufa na sisi tutaokoka. Nutafa natwe turakizwa. Akachukua, araritora, akasema baki hapo. Avuga ati mugumaho. Akakunywa, aranywa, akabaki akisimama, aguma hagaze. Watu wote wakashanga, abantu bose baratangara. hapo wakaleta daktari, bazana umudogiteri, akapima kwa tumbo yake, arapima mundi wiwe, wakakutana ile sumu, basanga ryashano imeingia ndani ya tumbo, yinjiye munda, ikaua nyoka zote za tumbo, yinjoka zose zo munda. Niliposikia habari hiyo, maze kumva iyo nkuru, ikanijenga. Iyo nkuru yaranyubatse. Wakati walinipatia sumu ya 3, na natumaini ilikuwa ya 3, bamayishano rero bugira gatatu, sijajua kwamba niko na sumu. Ico geresi naye bwamenye ko mfise isumu muri jewe. Daktari akapima magonjwa yote ambayo alisomea akakosa. Umudogiteri arapima igwara zose yize mu ishure arabura. Hapo niko tabani, aho rero nari ndemvye. Kwenda kwa mganga, nilikuwa nabeba ndani ya taxi. Ngiye kwa muganga banjana mu itagisi. Daktari akanambia sasa uende nyumbani. Umudogiteri anambia ati jamuhira. Hakuna kipimo ambacho hatujafanya. Ati nta gipimo na kimwe tutarapima. Na hakuna gonjwa hata moja tulikuta. Ati kandi nta ngwara nimwe twagusanzemwo. Wende wewe unafanya sport tu. Ati genda uzora ukora sport. Mtu ambaye hawezi hata simama. Umuntu adashobora guhagarara. Kuenda kwa daktari mpaka wampeleke ndani ya taxi. Kuja kwa muganga ni mpaka agende mu itagisi. Siku yangu ilikuwa haijaenea kutoka kwa mwili. Umusi wanje rero ugufa ntihori bwagere. Kumbe kulikuwa daktari mwingine hapa alikuwa atoka Kisangani, alikuwa ni Murundi. Kumbe hari undi mudogiteri yaravuye Kisangani yari Murundi. Akanambia hizi dalili, naona ni dalili moja ambazo najua, acha tupime tena. Ambwira ati ibimenyetso ufise ni ibimenyetso bimwe mu vyonzi, ati reka dusubiye dupime. Akapima na mama mwingine alikuwa anatoka Tanzania, alikuwa pia naye ni Murundi. Achapima yapimira hamwe n'undi mudamu yaravuye muri Tanzania w'umurundi kazi. Wote wawili wakanipima. Bose barampima. Ndio wakakuta ni sumu. Bacha basanga kumbe nari ishano. Sasa kilichoshangaza hata wao pia, icyabatangaje nabo nyene, wakanambia siamini jinsi mtu kama wewe na miaka yako. Bambwira bati ntidutahura ukuntu umuntu nkawe n'imyaka yawe. Na hizi kata ambazo tunaishi ndani kuna uchafu benye unakula tu bila kunaona sabuni. Ati no muri ya makartie ukudufungura nta no gukaraba n'isabuni. Mikate si unajua wanakata akiwa na pesa kumkono, anatia hapo anakata. Umukate nuzi ko ukata afisa amafaranga mu maboko agashira ngaho ametoka kwa choo. Si mnajua hiyo? Abavuye no muri toilette atana karavye. Mikate tunainawisha kana sabuni. Mbega mikate turatuyoze n'isabuni mbere yo kwifungura. Si tunakula
kuikula tu. nitufa kuyirya. Daktari akasema mimi sielewi kuona tunakosa hata nyoka hata moja ndani ya tumbo. Umudogiteri ambia ati sinumva ukungana dushaka kugupima tubure n'inzoka niburi mu nda yawe. Nikakumbuka yule mtu wa kule Maroko. Cyane ibuka wa muntu wo muri Maroko. Nikamwambia daktari, cyambwira dogiteri, ile sumu iliingia kwa tumbo. Nirije shano ginjiye mu nda. Ikatoa nyoka zote. Yica inzoka zose. Ikasafisha mwili wangu. Iroza neza umubiri wanje. Kila gonjwa. Ikuramwo ingwara sasa niko huru. N'ubu rero ndidegenza. Ningemwona ile mtu ambaye amenipatia hii sumu ya 3. Ni hamwe no menyana n'umuntu yamaye ishano rigira 3. Ningemshukuru sababu ametengeneza. Sinukuri nari kumushimira kuko yangiriye neza yoza umubiri wanjye. Haleluya. Amen. Nilikuwa nasema wewe ni nani mbele ya kifo? Nari kumvuga nti wewe urinde imbere y'urupfu. 5. Wewe ni nani mbele ya esprit de rebellion? Wewe urinde imbere y'imhemu y'umugumuko cyangwa kugarariza. Watu wengi wako na esprit de rebellion. Abantu benshi bafise umutima wo kugumuka cyangwa kugarariza. Pepo ya rebellion hata katoto kadogo, umutima wo kugarariza rero n'umwana muto. Utaza na watoto hata uko na watoto wawili wanafanya manifestation mu nyumba. Urashaka kubona y'abana babiri bagize manifestation mu nzu. Atutakula sombe. Ati uno musi ntitugisombe. Hamjawahi ona hiyo? Ni murigana mubibona? Hiyo ni esprit de rebellion. Uwo n'umutima rero wo kugumuka. Peace. Muri bisi wakati ngani inakataa kuwaka vizuri, yanse kwa kaneza, utamwona mtu ambaye yuko na esprit de rebellion. Utaona umuntu afite umutima kugumuka. Tunatoka. Turavamwo. Tunatoka. Turaivamwo ibisi. Tutakwenda ndani ya bisi nyingine. Tufatinde bisi rero. Ndani ya kwaya. Muri korale. Hii nyimbo sitaimba. Hii ndirimbo ntituyiririmba. Sababu mimi kama mkunipatia njoo ni Antone. Kuko ni mutayimareje ngo ndayitere. Sitaimba. Sindirimba. Esprit de rebellion. Uwo n'umutima wo kugumuka no kugaragaza. Mke kwa nyumba siku hiyo hata piga. Umugore mu nzu musira ntateka. Sababu wakumletea ile kitenge sijui. Kubera ko batamuzene cha gitenge. Esprit de rebellion. Umutima wo kugumuka. Kwa kanisa sasa ndio mambo yanazidi sana. Mwishengero rero ni danger. Utakuja kuona kila wakati. Utakuona igihe cyose. Kuna kuwaka watu ambao tunaongea. Hamara abantu rero bagararije bakagumuka. Watu wako na esprit de rebellion. Abantu bafise umutima wo kugumuka no kugarariza. Kulikuwa Kora na Datani. Hariyo Kora na Datani. Unajua hiyo esprit ni esprit ambayo Mungu anachukia sana. Urazi wa mutima ni umutima Imana yanga cyane. Ukiinukia kazi ya Mungu, iyo wagurukiye igikorwa cy'Imana, Mungu naye atakuinukia. Ni Imana nayo iraguhindukirika kugwanya. Sitaongea habari nyingi za Kora na Datani. Singiye kuvuga inkuru nyinshi za Kora na Datani. Siku hiyo dunia ilipasuka. Ariko umunsi isi yarasadutse. Wote wakadumbukia na familia zao. Bose bakorokerayo n'imiryango yabo yose. Ogopa mtu ambaye iko na esprit de rebellion. Tinya umuntu afise umutima wo kugumuka. Hata mtoto wake ataweza kamuua. N'umwana wiwe ashobora kumwica. Hata na babake ataweza kamuua. N'umuvyeyi wiwe ashobora kumwica. Hata na mke wake au mume wake anaweza kamuua. Ashobora kwica umugore wiwe cyangwa umugabo wiwe. Sababu gani? Kubera iki? Yeye roho yake haijawahi kuwa satisfied na kitu ambacho si yeye amekifanya. Kuko umutima wiwe ni wigera ubumbwa n'ikintu atakozewe. Anapenda yeye peke yake ndio abashaka we abari we wenyine akora ibintu vyiza. Esprit de rebellion inaanzia kafasi moja. Umutima wo kugumuka rero utangurira hamwe. Kutokutii. Kutumvira. Ndio kitu ya kwanza ambayo inaleta esprit. Nico kintu cha mbere kizana uwo mutima wo kugumuka. Bwana saidie sana. Amen. Bwana saidie tena. Amen. Kumbuka Miriam na Aaron. Ibuka Miriam na Aaron. Walikuwa kaka na dada wa Musa. Bari gishiki na gisaza wa Musa. Musa kamuoa binti wa Mwethiopia. Mose rero arongora umugore w'umunyethiopia. Tena Biblia inasema kweli akamuoa. Ijambo ry'Imana yavuga ati vyukura na murongora. Na Mungu alikuwa kaliwakataza. Kandi Imana yari yarababujije. Lakini Musa kawa amefanya hiyo kitu. Ariko Mose arakora ico kintu. Sasa dada yake Miriam alikuwa anapiga chorus nzuri. Mushiki wa Miriam rero yarazi gutera neza gakora. Aaron kaka yake alikuwa mtu anajua kuongea vizuri. Aaron nawe yari umuntu yarazi kuvuga neza. Musa naye alikuwa timide kwa kuongea, alikuwa hajui kuongea vizuri kama jinsi alivyomwambia Mungu wakati ule. Mose nawe yari umuntu atazi kuvuga. Yaranabibwiye Imana ati Imana je sinzi kuvuga. Wakasema aje tu Mungu anaweza msemesha Musa. Ati gute Imana ishaka kuvugisha Mose. Musa huyu Moses. Mose utuzi tuvukana. Moize nyene. ndio Mungu amsemeshe na alioa Mwethiopia Mwafrikene. Ati Imana bari bivugisha kandi yatwaye umunyethiopia kabisa w'umunyafrika.
Vraiment haiwezekani. nukuri ibyo bintu ntibishoboka. Esprit de rebellion ikaingia. Umutima rero kugumuka ubu urinjiye. Bwana saidie sana. Amen. Mungu alifanya kitu. Imana yarakoze ikintu. Aliambia Musa waite waje hapa mbele zangu. Yabwiye Mose ati bahamagare baze ngaho. Akawaambia ninyi abwiye ati mwebwe sirudi tena kuthubutu kwa mtumishi wangu. Nimusubire kandi kubaho ku mukozi wanje. Musa ninaongea ana kwa ana na yeye. Ati Mose tuvugana maso ku yandi. Lakini wengine ninasema kwa hadithi. Ariko abandi mvuga nciye mu migani. Bwana saidie sana. Na hapo ubwo nyene ukoma ukawatokea. Imibembe ikibajako. Ukoma mweupe kama theluji. Imibembe rero yera nka sheregi. Bwana tusaidie sana. Amen. Musa ndo akaanza tena kumulilia Mungu. Ona huyu ni sore yangu. Mose asubira gusaba Imana ati rabuni mushikanje vrema. Ati ni mushikanje n'ukuri. Ati n'uwo tuvukana ni mwene wacu. Ati bababarire Mana. Mpaka leo hawajaongeza. Kugaza n'uno musi ntibasubiriye. Utamuliza Miriam na Aaron. Genda ubabaze Miriam na Aaron. Kama kuna pepo ambayo Mungu anapinga, nimba hari daimon Imana yanka, ni esprit de rebellion. N'umutima rero kugumba kana kugarariza. Sababu hiyo ndio imeanza mbinguni. Si unajua? Kuko icyo nico cyatanguye mu ijuru. Hakuna dhambi nyingine ilianza mbinguni isipokuwa hiyo. Na kindi cyatanguye mu ijuru atari ico. Na shetani ndio shefu wa rebele bot. Kandi Satani rero niwe mukuru w'abantu bagumuka bose. Usome Biblia tangu mwanzo mpaka mwisho. Soma Biblia guhera ku ntango kugeza mu vyahishuriwe. Hakuna fasi Mungu aliambia watu wafanye rebellion. Na hantu na hamwe Imana yigeze ibwira abantu ngo nibagumuke. Sasa wewe ni nani mbele ya esprit de rebellion? Bega wewe uri indi mbele y'umutima wo kugumuka. Na esprit de rebellion inaanzaka kwa maneno. Umutima wo kugumuka utangura mu majambo. Inaanzaka kwa kutokutii. Utangura mu kutumvira no kutubaha. Inaanza kwa kujiinua. Utangura mu kwishira hejuru. Inaanzaka kwa vitu vidogo vidogo. Itangura mu tuntu duto duto. Alafu baadaye hama mu nyuma bigakura. Bwana saidie sana. Amen. Unajua watu wanauliza kwa nini makanisa za wakizwa? Abantu barabaza ati kweri kama shengero y'abakizwa kuna kwa kama rebellion sana. Ati misi yose amahari migumuko. Unajua ni juu ya nini? Urazi gituma. Sababu kuna watu ambao wanaingia ndani ya kanisa. Ni kubera hari abantu binjira mu mashengero. Wanaingia yeye akinjira ariwe na jinsi alivyokuwa nuko yarari, lakini hakuwahi kubadilika. Ariko atigeze ahinduka n'umusi wa rimwe. Alitoka mu dunia, yavuye mu isi, lakini dunia haikumutoka ndani. Ariko isi nigeze imuvamwo. Bwana saidie sana. Amen. Anakuwa natamani na mimi ningekuwa kama. Akaguma avuga ngo nanje ndifuza kumera nka. Hiyo ni pepo mbaya. Iyo ni daimoni mbi cyane. Sasa wewe ni nani mbele ya hiyo esprit de rebellion? Bega wewe uri indi mbele y'umutima wo kugumuka. Hiyo ni ya 5. Iyo ni ya 5. Ya 6. Ya 6 mbele ya dharau. Imbere akagaye. Mbele ya dharau. Imbere yakagaye. Wewe ni nani? Wewe uri inde? Unajua kuna watu wanajua kudharauliana. Hari abantu bazi kugayana. Unamwendea kumtembelea, ukaja kumugendera, anakuangalia, akakuraba. Toa viatu vyako. Kuri birato vyawe. Simama pale. Hagarara hariya. Unataka nini? Wifuza iki? Hiyo si dharau. Akosa kagaye. Unakwenda kumtembelea, ukaja kumuramutsa, saya kula, hageze gufungura, anakuambia nenda nje ukule na atija hanze usangire na uanze kwanza upatili mbwa yangu. Tibanza mugaburire zijya mbwa zanje zijya nyama. Alafu nyama zitabaki utakula wewe. Nyama zisigara na urafungura. Hiyo si madharau. Akosa kagaye. Wakati mtu anakudharau, iyo umuntu akugaye rero, kuna mtu anakudharau kwa maneno. Hari igihe umuntu akugaye akabikubwira amajambo. Nakuita weka akaba ari ko guhamagara. Weka fulani, kashantare. Weka shantare, weka naka. Siku moja nilikuwa na rafiki yangu anaitwa Kanene. Igihe kimwe rero je nafise umugenzi wanje yitwa Kanene. Sasa nilikuwa ningali mdogo. Nari nkiri muto cyane. Mama kanituma. Mama rantuma kwa mama Nene. Acha ntuma kwa mama Nene. Sasa nilipofika hapo, maze gushikaho, nikauliza mama Kanene iko? Chambaza mama Kanene ni hari? Mnaelewa? Murabitahura. Nilikuwa na rafiki yangu Kanene. Nari mfise umugenzi wanje yitwa Kanene. Alafu mama ananituma kwa mama Nene. Mama ntuma kwa mama Nene. Sasa jina Nene haikuingia sana, kukaingia Kanene. Rero izina Nene nijanyinjiyemo, hanyinjiyemo Kanene. Mama Kanene iko?
shize aho hantu mbaza nti mama Kanene ni hari. Siku hiyo wangenipiga. Uwo munsi baramakije. Waliniambia, kwa nini unamkamatia kwa likucha? Bambwiye ati kubera kumufatira mugwara. Watu wote wanakataa kudharauliwa. Abantu bose baranka kugaywa. Nikisema wewe kawa njoo hapa. Bura ni wekana katangaha. Piga magoti pale. Fuka mangaho. Utakubali. Okwemera. Mbele ya dharau wewe ni nani? Mbegi iyo bakugaye wewe uvifata ngo gute? Kuna mtu anakudharau kwa maneno. Hari umuntu akugaye mu majambo. Wewe ambaye hausimami sawa mbele ya dharau. Wewe udahagaze neza imbere y'akagaye. Si unamjibiaka. Ntore umwishura. Unamjibu. Wari umwishura. Akikwambia we. Avuga ati we. Unajua kusoma na kuandika. Urazi gusoma na kuandika wewe. Hapo uko na lisansi. Aho rero ufite lisansi. Juu ya kukataa dharau, kubwo kwanga kagaye, si unafika unamjibu kwa French au kwa Kiswahili. Utumishura rero mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza. Halafu unamwambia wewe una masomo ngapi? Chubwe ati ufite amashuri angahe wewe? Halafu unakuja kutola mbana kudharau uko na 6e menoresi. Ugatusanga rero ujye kwa kugaya yagarukiye mu wa gatandatu naho nyene ntiyamenye. Yarayobewe. Lakini mbele ya dharau, ariko imbere y'akagaye, wakati umesimama vizuri, iyo uhagaze neza, acha wakudharau, nubwo bakugaya, unasema asante. Uvuga turakoze. Akamwambia je, unajua kusoma na kuandika? Nubwo kubaza ati urazi gusoma na kuandika? Ndio najua. Ubutego mendabizi. Unakubali dharau, uremera kugawa, sababu ajishushaye, kukuitisha bugufi, ndiye atakayeinuliwa. Ni imani izoshira na ajiinuaye ushira hejuru atashushwa. Imani izomumanura hasi. Bwana saidie sana. Amen. Sijui kama mlishawahi ona watu ambao wanajua kudharau watu. Sinzi ko maze kubona abantu badi gusuzugurana. Anakudharau, aragusuzugura, kwamba nakuuliza kwamba unaweza jua kufungua bomba robine, akakubaza kuzi no kugurira ibomba irobine. Anakuuliza kama unajua hata kutumia remote nani, akakubaza kuzi gukoresha telekomande. Hiyo si dharau mtoto wa mjini. Akosaka gaye. Bwana saidie sana. Amen. Anakuapia kama hautawahi kuvaa nguo ya 10,000 kwa maisha. Akakubwira yuko uzorinda ufutambaye impuzu y'ibihumbi 10. Na kumbe ndani ya nyumba uko na nguo ya bazin riche ya 300,000. Kumbe munzi wawe ndani ufite bazin riche y'ibihumbi 300. Bwana saidie sana. Amen. Yule sasa ambaye hajasimama vizuri kwa dharau, umuntu rero adahagaze neza kuvyerekeranye n'akagaye, anafika kanasimama mimi, achaguruka ati jewe unatuma mtoto niletee ile bazin moja kwanza. Ndio mwana kandi uzane ya bazin. Unaiona hii? Uraibona? Hii ni ngapi? Hii ni angahe? 300,000. Hivi mama jana 3. Mulete kwanza na ile nyingine. Zana na ya indi. Leta. Zana. Unasema mimi ni maskini. Wewe wataka jando mkene. Acha nipigie shoferi wangu kwanza. Unajua telefoni mshoferi wangu. Unajua niko na gari ngapi? Wewe wataka ufite imiduga ngahe jewe? Acha wakudharau. Reka bagusuzugure. Acha watukutie chini. Reka bagushire hasi. Bwana atakuinua ndugu yangu. Imani zogushira hejuru. Wewe nyenyekea tu. Icisha bugufi gusa. Biblia inasema, ijambo ry'Imana riravuga, afadhali ziza ukae nyuma, watuma wicara inyuma, wakutoe nyuma, bagukura inyuma, wakukalishe mbele, bagushira imbere, kuliko kukaa mbele hakwicara imbere, alafu hama wakutoe mbele, bagukura imbere, wakutie nyuma, bagushira inyuma. Mbele ya madharau, imbere y'akagaye, wewe ni nani? wewe urinde? Unajikamataje? Wifata gute? Unaongea nini? Uvuga gute? Una mtazamo upi? Uraba gute? Uko unakamata hali yako inakuwa gani? Mbega umera gute wakati unakuwa mbele ya madharau? Imbere yuko bari kwa gusuzugura. Tunakuja na 7. Tujere kukigirandwe. Mbele ya mtu ambaye unampenda, imbere y'umuntu ukunda, wewe ni nani? wewe urinde? Kuna mtu ambaye unampenda, si ndio? Hari umuntu ukunda, sivyo none? Waume na wake hiyo si siri, si unampenda mume wako. Abagore n'abagabo byo si banga, wewe ntumukunda. Si unampenda mke wako? Ntumukunda umugore wawe, ntumukunda umugabo wawe. Wachumba sheri shushu. Sheri shushu urabizi nawe. Si mnapendana? Nimukundanye none. Mbele ya mwenye unapenda, imbere y'uwukunda, kipimo kiko hapa. Umunzani uraha. Mapenzi hapa, n'urukundo ruraha, na Mungu hapa. Ni imani iraha. Unataka kuamkia asubuhi kwa maombi? Ushaka kuvyuka mu gitondo usenge, ila mke wako, umugore wawe, unataka kuja maombi ya asubuhi burakeye. Ushaka kuja mu masengesho mu gitondo ya burakeye. Mke wako anakuambia sheri. Umugore nawe ati sheri, si unanipenda ka sheri? None nunkunda ga sheri. Akikweli utaniacha kwa kitanda sheri? Ariko sheri wonsiga mu gitanda nyene.
kipimo hicho. ico yo n'umunzane. Wewe mwangalie kwa jicho mbaya, Muraba ijisho ribi, mwambie niache nende kwa kazi ya Bwana. mubwire ati ndeka nje mu gikorwa c'Imana. Haleluya. Amen. Mumefanya sorti na sheri wako, Murasohokanye rero na sheri wawe, lakini saa ya repetition imeenea, ariko umwanya wa repetition urageze, kipimo kinakuja. umunzani rero uraje. Wewe ni nani mbele ya mpenzi wako? Wewe urinde imbere y'umukunzi wawe. Unajikamataje wewe mbele ya mpenzi wako? Wifata gute imbere y'umukunzi wawe? Bwana usaidie sana. Imana idufashe Ye cyane. mpenzi ndiye iko yulu, afu Mungu chini. Mbega urukundo nigo ruri hejuru hama Imana hasi? Au Mungu ndiye iko juu, mapenzi chini? Cyangwa Imana ni iri hejuru hama urukundo munsi? Unaweza kuwa unampenda mtoto sana, Ushaka kubukunda umwana wawe cyane, mpaka mtoto anafanya dhambi haupigi, kuburyo umwana akora n'icyantu nakubita, mtoto anafanya hiki haufanyi kitu. umwana agakora ibuka murekerana. Mbele ya mapenzi wewe ni nani? Imbere y'urukundo we urinde. Je, wakati una corriger examen, Mbega uri kurakosora ikibazo, kumo ndani kopi ya yule ambaye unampenda, harimwo urupapuro rero rw'ujya ukunda, na akieshue ananiwe anaale, adatemuka, utafanya nini? mbega uzokora iki Mbele ya mpenzi wako, imbere y'umukunzi wawe? wewe ni nani? We urinde. Haleluya. Amen. Mbele ya mpenzi wako wewe ni nani? Imbere y'umukunzi wawe we urinde. Kipimo kimekuja. Igipimo kiraje. Unasimamaje? Uhagaze gute? Tunakuja ya mwisho ni ya 8. Tuje gucanyuma rero 8. Mbele ya mtu ambaye unamchukia. Imbere y'umuntu wanka. Sababu wewe unaokoka, nisiseme ambaye unachukia, basi yule ambaye mpatani. Oya urakijijwe, reka ndeke kuvuga ngo ujya wanka, ujya mutumvikana. Mbele ya kopi yake, imbere y'urupapuro rw'iyiwe, yeye uko sure yeye ndiye aliua babako. Urabizi neza ko ari we yishe so. Wewe ndio shefu wa kazi, wewe niwe shefu ku kazi. Halafu yule baba ambao uko shefu wake, wa mugabo rero umuri shefu wiwe, yeye ndio alikuiba kwenu, niwe yivyi wanyu, niwe yabasahiye, yeye ndio aliua mama yako, niwe yishe nyoko. Uko sure certain. Urabizi neza udakekeranya. Wewe ni nani mbele ya swali hilo? Wewe urinde imbere y'ico kibazo. Mnakutana naye kwa pori, muhuriye rero mwishamba, amelewa, yaborewe, iko nauliza nioneshe njia, ariko bazatinyerekaho nta. na wewe uko askari jeshi, uko na bunduki, na uri umusirikare rero ufise inkoho, uko we peke, uri wenyene, saa 8 za usiku, isaha 8 z'ijoro, kwa pori mwishamba, yule mtu ambaye ameua babako, wa muntu yica papa wawe. wewe ni nani mbele ya swali hilo? Wewe urinde imbere y'ico kibazo. Utafanya nini hapo? Mbega uzokora iki? Utampaka mafuta? Mbega uzomusiga amavuta? Utampa mkate akunywe na chai? Mbega uzomuha mkate n'icyayi anywe agende? Si unijibu. Oya nyishura. Swali ni zito. Iki kibazo kirakomeye. Hicho ni kipimo kinakuja mbele zako. Uona umunzani ukomeye uje imbere yawe. Mbele ya mtu ambaye hampatani. Imbere y'umuntu mudahuza. Mbele ya mtu ambaye familia zenu hazipatani. Imbere y'umuntu imiryango yanyu idahuza. Yule ambaye amekuuia mtu. Wewe ndiye kwiciye wawe. Yule ambaye amekutendea ubaya. Wewe ndiye gukoreye ibibi. Mnakutania kwa shida fulani. Muhuriye mu ngorane kanaka. Ambapo wewe ndio unajibu. Anu ari wowe ufise inyishu ya byose. Utafanya nini? Mbega uzokora iki? Utamsaidia? Mbega uzomufasha? Si ujibu. Utamsaidia? Ishura uzomufasha. Swali ni ngumu ndugu yangu. Iki kibazo kiragoye nshuti yanje. Kipimo kinakuja. Umunzani uraje. Yesu anasema naye kupiga kofi hapa. Yesu avuga tugukubise kofi kuri umusaya. Mgeuzie na upande mwingine. Muhindukirize n'undi musaya. Achape kofi lingine. Mubwira ati kubitira indi kofi. Anayekubeba nguo, ugutwaye impuzu, mpe na joo lake apeleke. muhe n'umutamana wayo atware. Wewe ni nani mbele ya mtu ambaye amekukosea? Wewe urinde imbere y'umuntu yagukoreye nabi. Wewe ni nani mbele ya mtu ambaye amekuambukiza ukimwi? Wewe urinde imbere y'umuntu yakwanduje umugera wa sida. Dada moja hapa, Umwige mumwe nga, kulikuwa mama moja ambaye alikuwa na ukimwi. hari umudamu umwe yaragwaye umugera wa sida. Ndugu zake wote wakakataa kwenda kumuuguza. Inshuti ziwe zose baranga kuja kumugwaza. Lakini dada moja kwa roho ya upendo
ariko umwigeme umwe yarafite umutima w'urukundo akaenda kumuguza yule mama na si ndugu yake. Ntabwo nani cyo borefise bapfana. Siku moja wako hapo, umunsi umwe baraho, yule mama mgonjwa wa ukimwi wa mudamu rero gwa yimugera akachomoa serum, acachomora serumu, akamchomeka yule muuguzi, acamucumita wa mwigeme mugwaje, akamwambia na wewe ugue, ati nawe niwandure, na mimi sikujitafutia kaile, ati naje ntawe nirondereye. Yule dada wa mwigeme hakujua kwamba angeenda kwa daktari mbele ya masaa mangapi. Nigeze amenya ko kuye kuja kwa muganga imbere ya masaha ngahe. Baadaye alipokwenda kwa daktari, munyuma amaze kuja kwa muganga, kupimwa ana ukimwi. Bamupimye basanga yaranduye. Je, mbele ya shida mama kama huyo, mbega uri imbere y'umudamu nk'uwo, wewe utaweza fanya nini wakati anapatwa na shida nyingine anakuita tena? Mugihe ahuye n'ikindi kibazo akasuye akaguhamagara, wokora iki? Utakuja? Mbega wokwitaba? Utajitokeza? Mbega woza kumufasha? Kipimo kinakuja ndugu yangu. Umunzani uraje nshuti yanje. Kuingia mbingu si mchezo. Kwinjira mu ijuru sugufina. Lazima kwa vipimo hivyo vyote usimame imara. Ni vyiza ko kumunzani wose wari wo wose uhagarara. Na wakati Bwana atakuja kugira ngo Yesu niyaza akukute umesimama vizuri, ashika sangu uhagaze neza, akunyakue pamoja na walio hai, kugira ngo gutwarane n'abari mu buzima bugingo, na kuchukua kwambia mwanangu farijika, kugira ngo gutwara guhumuriza, avuga ati mwana wanje hubura, umevumilia mateso, avuga ati warihanganiye amageragezwa, mbele ya pesa umesimama vizuri, imbere y'amafaranga wahagaze neza, mbele ya esprit de rebellion umesimama vizuri, imbere y'imigumuko wahagaze neza, mbele ya usharati umesimama vizuri, imbere y'ubusambanyi wahagaze neza, mbele ya cheo umesimama vizuri, imbere y'ivyubahiro wahagaze neza, mbele ya kifo umesimama vizuri, imbere ya byose wahagaze neza, mbele ya dharau umesimama vizuri, imbere y'akagaye wahagaze neza, mbele ya yule ambaye unampenda umesimama vizuri, imbere y'ugikunda wahagaze neza, mbele ya yule ambaye usiyempenda umesimama vizuri, imbere y'ujya wanga wahagaze neza. Je, Yesu akikuja atakutana bado unasimama vizuri? Mbega Yesu niyaza zosanga ugihagaze neza? Je, kwa vipimo hivi 8 wewe unasimamaje? Mbega kuri minzani yose 8 wewe uhagaze gute? Je, hakuna kipimo kinaweza kukushinda hapa? Mbega nta munzani numwe wo kunanira? Ikiwa kuna kipimo ambacho unaona huwezi katika vipimo 8 hapa, nimba hari umunzani ubone kudashobora guhagarara ko muri minzani 8, simama nikombe, haguruka ndagusengere. Bwana anakuja. Yesu araje tena kwa haraka, kandi aje yihuta, tena kwa mwaliko wa malaika, kandi ajazana n'abamarayika. Atakuta umesimama imara? Mbega zosanga uhagaze? Je, atakutana umesimama vizuri? Mbega zosanga uhagaze neza? Kwa vipimo 8 je, umesimama vizuri? Mbega uhagaze neza? Ninakuombea, ngira ndagusengere katika jina la Yesu. Mungu mwenye uweza na mamlaka, ninamwombea kaka wala dada mliewa mahali hapa, amejikuta kumbe hajasimama vizuri. Katika jina la Yesu Kristo, ninataka level yake ya wokovu ipande, isibaki chini. Umsamehe mahali pote ambapo hakusimama vizuri. Umtakase kwa damu yako mahali pote haikuendeka vizuri. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba, ijulikane kwamba wewe ni Mungu tangu leo. Baba, mtoto wako asimame vizuri, na kipimo asimame poa, na malaika washangilie, na malaika wasifu jina lako, kwa sababu utatupanguza machozi haya, machozi ambayo tumelia katika matatizo, katika shida, katika balaa na mikosi. Wewe Baba utatupanguza machozi kwa siku yetu. Ninakuonesha taabu au tatizo au balaa au mikosi au hitaji ambayo ndugu ambayo anayo. Baba, nasimama kwa imani, kwa maana najua wewe ndio unaweza. Jibu letu hatuendi kwa waganga wa kienyeji, hatuwaendei watu ambao nao pia wana mahitaji yao, bali tunakuja kwako, kwa maana tunajua wewe ni jibu letu. Ninawaombea hawa wote wapate jibu zao tangu leo na hata milele, na ijulikane kwamba wewe ni Mungu, ni kupitia jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen.